E to o Minister for World Cabinet leo le whaatautoa ai i le aso atai au. O le aso sulima o Januari lu o lua lima. O le sauninga e whai moto o le ofisa o le ao le malo i vailele. O tō whinga ia na whaalawi loa e le fiongal tamai tai pāle mea fia mena o mimta afa i le aso aso sulfa o Januari. Ina ua ia whaatete ai isi minister e to tolu to o wha i le sunga la aulion mali atoa. O minista u whaatete ai au fiaito e lupe one semo, leo talaki, ma le sunga muli pola ana losa ale molio. O whaipule sa ave ai ma minista langolango, lea ua o ese mai leitu ala auli, ma maua o la tō finga minista le umano le whaatal noanga awa wai, lea sa whaia i le asona na fis fultolo Januari. O le afa alawi lo atu swafa lo ia le taunu waiol na wha moe moe atai au. Peita e o tala mai tutonu e to tolu minista fo mai savai, ma le minista e to tasi mai upolu. Inisi o tala il felo ingal palmiam tu stala ile so, onisi na i ofisi. To se furu valu fai pule ia fa mai la auli lana sa noanga i lungo le social media. Sa awai le fono al fa faltu al nafi. Tele awai atu. Le atofi si minista e suia i kampeneta. To fia la fai pule le mau per to vai e langolongo ina la ufionga te tai male palmia. Ia ole name poi peto fia. Ia te wai. Ola e ta oto i fina ngalo fai pule. Ola u fili nga fatai tai. Ola u fasili le fai pule. Ai mai se ole wava no al cabinet. Ia pe ia son fatu tuanga ia te pele ai. Ile nei a mea, o la ua mau, o te le fia su e au i se mea, o le wata atia lo tau fi whataita. La Auli has been charged, he needed to resign, o la upu matou vaenga, tatou loto te tele, e ia mea tutupu, ai me whai au na tatou whafui, a wale me whai lava, le la ua whasanga mai le uru la au, ia te, you know, e whai alo ua utiu te, ile me woto fia ia a wale fia ia le vai fa fai ele me fai no tu tiu te fa malo se io ile la sanga e o ia pe fa pe fatini ele le fia o nisi o fai pule ia le se foi me o le mauta ele na mato la ele si vai nga foi le do foi po ferme ele la to finanga o tu nga te mi fa pene we tau tatai mai tutonu. Po le atonu ana mele tu. O le mele tu. Ua afia le minisa ona moriang. A le la ua fatu po i maisi mautala. Mo me e fatu. Ia na tau tira fia o le van fa pene i fa matarang. Ia o le loto ita ma le loto tau i misui. O le mea alna ua lanu wai upu fai whatever. Ele i to atu punei. O le mea whatever. Ai o le fa moe ai. Ia e tau tata mai le molo o le ala ia ma tau fa se ai luma le ngaruenga a faia o se tulanga foi le i upu fai o le mfai fa o fenga malo e foi ia filfilinga e faianga ia il natura ai mo taimil nei e fi fai atu ala ma le me foi o le o su ia la cabinet ta ua le whaatuatuanga. O le ale pupu, o le ale umi, o te pare mi ai. O te mana umi a se kapeneta. A wala kapeneta e whafoea le ngarua. Lau fionga lisi visili, minstai e tolu leo whamalolo nei. O le ale le whaatuatuanga lau e fionga i lantou o whailau whai unga e whaamutaloa. Wa le toi langolo ingoina o e avea mapana mia. E whaingofia al visili. O tu mau ya oe ya lo fatu tuanga ya tap, but it's not one way. O ke vai foi ya uia, o ku mau lo fa ko kwang ile minstalia almena no mana wai ele foi ya le mato tala noanga o le fa pe fa la o tele no mana e fa sanga ile le ya e pe foi na ma fa sanga i mlau ele o se me foi nele fa pe una ia ile fina ngalo le fa lo mai itala ye fai. But when it comes to confidence, I need to know that. Vai aso la le fono al palmene le ta ue ave ia il palmene
pe a fa pe fai se pa loto le fa tu ina lo fionga o ia se tu la vo te sila ila fionga e ono lango ina le fa au pe lo to finga pa le mia e le tu ngai ia vai le alime ta te le fatari vai po la me tu po le son fu ele ma fai no fa tala po a tala istanga te fai na la wa tala o le te mana mala le ile tu la fono o ava no la e pa mia Le langona ti ngai o Samoa atua, lalangi atua. Ile whalongolongo mai ile afianga o le tātou malo. Pētai, o la ufesili. Wa loa tausanga o avela o fionga ma whaipule. Ma minista sui pale mia. Le wa ea o lava ile tūlanga maawalunga o le avea ia whaaya ea ma pale mia. O te talitonu e talitonu fo i Samoa atua wau. Wa lava lau sila fia i tulafono. E whaafoe ai ni afia ngai pe tonu ale mele wo iai taiminei lo tātua tanu. Ina ua molia ia la auli o lo fesili le la whawatu. Ua molia la auli. I lau sila fia whaataitai. Wa abatul whaatutuanga i lau fionga. Molia la auli faita waso ile ifaia sa fai uma ona fataltali mai ale o le tuangai le taitai o le HRPP maola to fo taitai o le ale tai me faia sa fai uma ina o molia la auli feita ina amata lo le ona pepese mai la to e fai la fai uma fa taitai ma fa pena lo na tupu o la ofisili I lo sila fia whāteitai ina e iai. Ai se amea na ele whai ai whai unga. Ele taimi lava na mōli ai la auli. Ai u whataltali u whaita wina ai fhoi. Le nai tū. Ele teitai ina o le tātou malo. Ele tuai whai o lo whai unga. Ia, o le taimi al tangata ia o le taimi na al tangata. Pe tau te whai mai e vawe pe tuai. Ia tau whina ngalo mali ni. O le whasolonga lava o lo mawhauwhau, le whafoina o le matau. Mai, o le mena umi ai, o le tau mawhai lea, i ala au. E whai le mea te tau ana whai, o le wha mawai. Ia, tano ina tono kapeneta, tala noa i tono o le kokas, a ua le mawhai lava. Ia, tasi la le mea e whai ai le whai unga, le rano whai ai. Whai lo le taimine na whai ai. Ea e so fina ngalo o ta ina lo mawhauwhau no whai mai le tua ngai me tau na whai. O sa o leo lau fisili. I mean, what changes, Ami, whether I made the decision earlier or later? What changes? Actually, it's the same thing that the HRPP has been singing and asking you to do. Your leadership decision decides what you should be doing as a leader. That's exactly what they ask you to do that you're doing now. Oh, so you're saying essentially, I'm doing what the HRPP is saying. That's what HRPP was pushing you to do, and you are doing it now. Yeah. Ava pela o lo mawhauwhau na, e se se lo mawhauwhau. E whai ala whai unga, i le taimi, ua tāra whea ngai, ma le whea ngai ai o au. Ma la uwa inga whaupu whai, ma le minsta le ua awhia.